nagomba ndakubwire neza Bintu kuzatwirirwa ngagwigara twicaye tugiye kurondera nico twokora ngo turabe ko tworonka ico tujyana kwishinga twicara imifuto ngaha nk'ako bamenga sinzi urabona muhungu reka twe n'imutse tubyigiriye si kwirirwa twicaye ngaha mw'ikinjira cya 21 reka n'ubundi kwirigara umunsi wose dutera inkuru tugira gute oro hariho ababuza babakorera ababuza babagirira gute ibyo bintu cenza mu numenga si byiza ariko rero ikintu kimwe n'ubwo inzara yo bikwiye bigusaba nawe gutekereza kandi nubwo tutokoresha imbaraga z'amaboko n'izo umutwe zokora kandi tukajya bibaye ngombwa n'isuka tukayifata pano kuzatwirikwa tufundamije ngaha nkaho menga ubwo agatekereza ureje urabona nk'ubunye nokuzanira hari ahantu genze hatazahigera habo kumuhana hatazahigera habo buri munsi ukeneye kujya ashe uza wariye nta bindi nubu ushaka rambwenda kubwira gusa rero mama hera nkese kugenda kubwira ahantu uza kujya kuko ni ushonje nanje ubwanya ndamahera ari ikintu cyo ndakwemera mahera na ikintu cyo kujya cyo cyumwe ndomba hoboneka utuja kuti nako si ujyanye kubi wakuka reka babi ntwazi wewe hagiza wigera ubona habura injya ibijumbu bira mayo amata wagiye tuje ko babi we ngo mbenda gusurondera imitwe ikwiye kuko abina ko yabonye agafunga mutwe gasaba dushitse turamufunge n'igito abi bacumvye mu mutwe amakuru urakomeye ake kuno musi tugutembereye pe nuko muze mugiye kwite chama naringire nje kwishuri ishuri wambaye ngo rega menya turabagenzi kandi tumaze imisi twatera inkuru we ciza gusa duha umwanya dutera inkuru twiyakire hari ngora mani umwanya ntago mfisa kandi ariko gusa nyine n'abantu bagenzi tuzozitera uwundi munsi Umbi sabite kandi none gapi kibazo rero basi wa mushika wa he kamushikangira agiye kuvoma kandi afite n'impuzu Jesus rego hagati basi twicare tumurindire basa aze kuza asa gatwa yaratwiteba kandi rero asha none wumva cyarari muhira mani usanga yazanye inyuma rero nta mani umbe nababwira yego nawe namwebwe tuziye mu mwanya mwiza umbe nababwira ahantu hari ikintu ngo wegenda genda ndazarimo umbe nababwira ubimarire ubonye ko haje abashitsi oya abite nawe kusamye oya no mugenzi mwana wa mama basuduha isafuriya bari umbe nababwire rero genda narakaye ikintu kinjya wahapi akagerano umve nta n'igitabo dufise ngo musome Ai, mbe wako umuntu uzi ko twagendanye twabaye ubuzima nukuri kw'Imana ubunye nuvuge ngo tujya kwe mani twe basirikana ko tugende twicara imbere yanyu mujye twicara imbere yanyu turi ko twe turiyicarira twitekerereze ntango Oh, sorry. Don't cry. uragomba ikono tugende we tugende mani umbe nababwira umbe tugende ni musaga basi nakubwiye ati hagati twiyicarire imbere yaho mujye muhe ngora nyoje muteye ntago nojya kabiri noca ngiremo kandi ntari Yesu reka basi tugende basi we kutojya kabiri umba wari wari tugende tubimufashe twebwe oya bana kayira kabazanye murakara ndibaza mu umve ndagenda bagurira mu restaurant basi amafaranga duhamagare mushika basi tube tubivuganira nawe basi tuje kujya wewe kujya turakureka wirire duhamagarire mushika wawe basi oya nawe yogire impuhe ni mutahe mbere nta nubwo mwe turabagenzi twirukanye nyine aya nta nubwo turabagenzi mwe twabagenzi kuva cyane tubaye abagenzi kubera injya genda shagenda ikintu kinjya mungu jene nibaza wumvise ni mugende ntago tuzinanye jambo natwoja kurondera handi naho bundi yabaye ubujama bwawe n'umuhenga bwari bwakera ukitubona kamafaranga ubuhenza heze n'ibyo uzanye je ntago twigeze tumenyana nawe ntangora murazi iyo mubonye abantu batetse muraregera
cabana canye bari ngaha bahungu ha genda sha